Yada Kristo Yesu Silver 98.3 FM. Amen. And the topic in the two days say Christopher ahofadie emma won bone ho kwan. Christopher ahofadie emma bone ye ho kwan. Omo bone ye ho kwan. Ye de ye ho. Ka amen. Amen. Sofo ugina hoyi if you suru kosi fom wa na wo de ya. Osana nkate. Tiemiye pa. Ya no bi kasa. Hey nyame kura de ya pa ma ye. Nyame de ya pa ma ye. Nyame de ya pa ma. Ahwa na keka sa na. Nyame de o pa ma. Wa dwena kire o sa me boa. Se nyame de o pa ma wa ko beka cho se odom ye di masede so. Sofo obi a de ne pa ma no ye san hye mra ma no. Da bi o. Nyame de nipa e pa ma no. Ba gidifo de on fa ye panya de. E ma ye. Ka amen o ha ma me. Amen. Mese nyame di nipa e pa ma no ba gidifo de nyame fa ye panya de. E ma ye. Minim e bia na ye Pentecost ni. Tiemiye. E bia na ye Church of Christ. Deeper Life. Azie gidini Mazamaditsko Christo Church. And I say True Hope International. And Jesus Way. And a Jesus True Family. Jesus True Family. Me patromenka se mi chira Church of Christ. Yesu di na da so no so amma ofa hudie se di mu asem. Dabi masa akwanya no. Kame. Amen. Asa ebia na obetima be ye elder. Obetima be ye businessman. Ebia na ye Christoni. No akwadon politics. Tiemiye Christo suna wo saase no. E ma osem ko jimi wo politics. Tiemiye na de so tena sidi na opecha de bia asem say seven produce Ghana politicians aso mu nsuro nyame Temio me say me kanyanko pass fa me ko Proverbs chapter 8 verse 6 Proverbs 8:6 na me kan sem bi 8:6 o say me catch us da bia mbe quotation we hye no so me say ni braba o se muntie da bia mbe quotation we bia no na ni braba na say preaching na no na edan no ye den be ko bunu Amen. And I mean, say, "Oh, Pemasem." Because John 3:34 says, "Kenya ko pasuma." The Radi asuma no. Kenya ko pasum. Ana the MPP asuma no ede. Ka MPP asem. The asuma no ede. Ka MPP manifesto. The asuma no ede. Ka busia ho nsem. The yana na bi asuma no ka de. Ka na ho nsem. The nyame asuma no ede. Kenya ko pasem. This Radi asuma was Silver TV and Silver FM ha. Me be Kenya me asem. Sanity. If you like hate me. Proverbs 8:6. Proverbs 8:6. Kenka Bible. Wasemuntie. Wase de warham no TV so nya de. Entie. De watie radio ni nya de. Enso tie ni. Wase tie. Na me be kan sema mu da ho. Evangelist Degraft ada me ne so for Anthony. Be kan sema. Ya be kan sema. Emu da ho. Enya Pentecost asem. Dabi. Ya zi asem. Emem. Ya pipi asem. Enya sakro. Ya ndisi asem. Ya kemofo asem. Ya Christopher asem. Eye nyame made asem. Kame. Aben. Wase me be kan sema emu ye de. Emu da ho. Na manum bue. Manum bue. E den sema tene ba. E den sema tene na ba. Kure free manum. No kura nkoto na free manum. Na manu achi wade. Me Degraft me empare me. Anya bonefo sem. Sem ye empare me. Kame. Aben. Sem be kan kwasasem. Empare me. Sem be ye politics I will preach you. Empare me. Sem be so the church. Yes. Da bia me take church say tie me o. Ewurade Genesis chapter 1 verse 26 so kan dey asem. Yakopon ka se. Mo ye onipa. Mo ye subai. Revelation chapter 20 verse 11. Revelation 20. Osese nyame buru atem. Amana nyina bu so de na atem. Amana nyina bu so de na atem. Bi wahima fita kokro. Ni de otene so. So nya sase. Jani wonani. Wona ba bia ma won. Na bi wawu fo ketewa. Ya kase se. Je jani wonani. Nyankopon anim. Na obo bia mu ma. Prezifo. Dabi. Azie. Nkramofo. Church of Christ. Yehunu nyansa. Kame. Aben. Kora nyankramofo de o. Kora Nyankopon nu ade asem. Because Kora kan cho Jacob say onkowe nkwasianse. Dabi. Sana Bible so nkan che ayi seke ayaka ne say ayi evangelist say onkofa ma. Kora Nyankopon ma de a. Wo ma wo so nyame ana Koran eba ma wo mo. Bible ba ma nyamsurofo. Ayi Nyankopon de anu masem. Ena say yen sachra. Na yen ni paso ayi yenti. Yadim papamu. First Corinthians chapter 3 verse 1 headline say. Was empapamu. Tira wonam fema dene. Was empapamu yede. Tira wonam fema dene. Tifaka sem ye ezie ni we ya check Church of Christ ni onye nipa. Bible say ye de. Wonam nipa. Wonam ni. Was empapamu tira de. Wonam fema dene. Hebrews chapter number 5 verse 12. Hebrews 5:12. Ebra nkese hunu nyansa kenkan. Was nka ebra. Kaose mu. Church of Christ ni deeper life ni ezie ni. Come. Aben. Ya wasori akese wa ha. So nkwasasa nkwa na koso Ghana. Sama me. Aben. Untin catch up se Ghana. Director not to office won kwa sori. Wana nko bi. Wanya kamanyi obeye Kristo ni. Na mu ba ko de obeye.
but you fall bounce and Yamana Juma. Hebrews 5:12 kenkan. Hebrews 5:12. Kenkan was a bra and Cassese. Ya Kenyam Samacha. A church of a senka Kuya Quarestano. Yama must be say. A senka Ada Boni Yansan. A Yama Biom say. What church Ramu Yakupon Sim Putias. Now, Maya said, one day here will Nufusu. Na enye duane e den. Na duane ade fi se. Obi a onum nufu. E hunu ten nsem no. Nyame asem. No ya akokoa. Temiye. So obaya kola onyamsumu a. Wanti nyamsum ase da. Ti sofu preacher abaka so odi watem. Because we dwama no ho asem na woke. Do ate boni mu ka boni a ose wa no ya. Temiyo. Do ate boni mu o ka boni asem a. Ose wa no ya. Ose wone no. Wo ka dwama asem a. Ose wone no. Kane. Amen. Won suma no ha o. Ke ano amame. Amen. Kristosu amaya bane ho kwan sa 1 Corinthians chapter 6 verse 12 ye 1 Corinthians 6:12 kenka Bible go wo say mo tete aso dem na kwase atopa kane amen pa so la mo tete aso te se nwa we na dwa we mu we na di we na fa we ya media kwase abo se ne kwase atopa ne kwase dwama mo all in the name of Abba Christo because Abba Christo brother ya mfa dwama anya dan ama Kristo Kolonto fonu maka aka se abra obeye Kristo ni anka ne ne amana eden atwam na manya ye foforo moda so wi nkwase ansa kane aben se wo me tin kwase asempa ya Kristofo ya mo na wi nsa no wana ye kasa ayaka ne sei ensa na ye no wana ye onya eda kwase ansa na ye to mani pa nyina nya Kristofo na ye mebisa kane aben modi nyamsoma kata moni na mudi nkwase asem di mu asem di bone kane aben kaza sare nyamsom tie ai keni kane aben sare nyamsom tie ka Peter wanyage ka Paul wanya sobo enie ka Yeremia wanya check o mokura de na nke dos I am telling you o mna dai tum yedi thank you Yeremia kasa na jeba tinka maba twa manapa ena difo nyankwase ampena twe ono gina ho e ka chan se without ono nyamsem ni ho kane ye why amen kasa nyame frese emejimi nyame frase amejimi Ezekiel 3:16 kenka Bible so Ezekiel nyanfo na nansu twemo 7 days later no na da seba me chese ba Ezekiel tense wo ni papa we si Ezekiel nyanfo na so as a preacher titemani mu so titemani digatemi nyame ma no asem na ba okoma me o ma ne kokko se me so bone fo se serious fo ne akromfo se wo no bewu that's one kasancho bone fo na ba radio na TV so fi gina so dem no wa moni pa kokko wa twene fira kwan bone so pa ntwe ne wa fi kwan wa nyankwade a na se sani pa na nyankwa obewu na mumu ye na se ni pa na na so ni mojade ne bisa ne wonso Ghana pastors let us think ya wasudie pa wo nyame yedi kwasasam na doso ye hu congregation ye nyansa nyira kane aben we papa che Yeremia we papa che Obadia kane aben Yeremia sori e day ka abosom we akọ Yeremia tan na me hwade Yeremia ye wasi Onyankopon tasefo nya nyame Yeremia Jeremiah 10:1 na Ghana so forty na nkwasasam koso no bia hwe munya atopa bi 20 mo sore ma ne bonkwasa dwaman kane aben Silver na ma sore baba ko de wa hwe afi we nko na wie ne waja asore I am sofo asemo obi ma sra me asore ya na wo ne ne twempena ai sofo ma tene ho ne first ayese megina asore ma nani ma ponitin ma fra na tunufo kane aben anu ntia na wa ma asore o uni ba bi one ga ne kwai one boy ne kwai sister ja adwama be ya odan wo na ya odan na se sika na ope sister mi bi saw ba ma na wo tu tonga no on wow sister dia na ope uni mi yare ya wo no so ogro ho kwa so wa mi onufo no pope atutu wa no yusu kwa hojo na me so fa senka beti onyansa betetewo ko Yeremia horoma me Jeremiah 10:1 down tie de waka o so Onyankopon tasefo nya nyame MPP 40 ya sega na di mu asam Ghana pastors ayese mum mo ate se mum kane aben kwasankom se 2024 wo ba sen kwasakom bia no me no de wo sen wo so de me so de wo ba radio so ya ne won because Kristo say ya nyi ho de enten nya sa no ka che kaso ni nyam soncho obi meboa Yeremia sese wasi Israel fie muntie sama e ba de ka kire mo uni mpra twa chen hwan ya de nya sobo ni bia nye wo uni mpra twa chen obi uni nkwa no ba chen obi brother sachiro ya fanya msum ni mu asem dabi kane aben so fu nko uni nyanso otonsuo wajimi wotonso bolo
na we ton we what me tonton ya sem no rade ka kira o tonton fo no Matthew 20:13 kenka Bible simon kokoya amrama nyina amrama nya masuafo Jeremiah kan Ezekiel so ba twim no kan de asem ayi Jeremiah 10 wose onyakopɔ te asefo Jeremiah so ba twim te nyame Jeremiah esole ne akonfo wose o Israel fie tie de Jeremiah ka ntia sama wose Ghana fo ntia sama Awurade ka kyerɛ me Jeremiah na Awurade sie nie sei Nyankopɔ sie mamu nsua amrama kwai wose mama nya dai mamu nsua amrama no kwai mamu ni mu asama amrofo di ni bi na mamu nsua so proni ba ma di proni ba ma to wote Ghana aka so on right wojimi right be no kan aben who right me boa who right okay obeto aso ho fa me ko 1 Corinthians chapter 6 verse 9 ahwe se yesu eni right 1 Corinthians 6 ya hwe se yesu eni right na was it ne hu hia yi pani chimi was on the right fa ne sha ba me aben mo tete Ghana ha ya beto ba mba hunu nyansa ba wuru aso dem na Ghana so for dem mo mo po chanta wusi kan aben because Jeremiah say me hu dey nipa panafo ne hefa e wo fie aso dem ho wo me pa mo fokro no nyina gu aso dem ho mo mutia bana bro nyina kofa bass bai minni na ema bass mo po mo spiritus ya so for yan Kenya sasam kire Ghana Ghana timi so send ma send so for so ba ana bra be hu me kwasa keka na de commission kwasa keka TV so radio so no age hu sika aba send ma na me so nkom ana so aba wo ai upiti sa FM o mano ne bone so asanyansa front ha se ya beto ba and this front na dwene ya power apipi front na dwene ya power anyansa front na twene Ghana ho what are they mu sumu brabre sako bodu sako nala power ko ono so ko tabi dankwa oko afifa buzia ono so ko kwane nkroma ontiase ono so ko me pacho aya atames ex president ko ono so ko black kodo ban a sensible man former finance minister no man panyin dada ko for region president 20 years kare aben the minimum ya power we yachimi modim wasem kasampra che kwa mufia kra ba kumase na mo de mo mpramfa kwa gudu ntule o tide ni a o ta so dim kwase akomino sada nya metete o na me fani pa kira che ni nyansa sa kane aben 1 Corinthians 6:12 se babu ni bo was Christopher ho fadie mabane ya kwai Christopher ho fadie mabane ya kwai usia Christo ni kurase ni bia o nya wa se kramoni nkwa heaven adan ya wanyi Yesu ani woje Yesu di o ga ese bra mi bisaw church of Christ ni a o nyame aso a asieni dipani ada woje Yesu di ye no wo gas yesen bibi say we Yesu obakire ya to pato mbo be be actually nim sister tie Awurade be ka nyamsam kire nipa se nipa nsa kire wa ma yenchichemu ene sofu preach aso daka sofu ya so ya se Yesu atwa boae de amba no so wi oda aso ya so wi aso kotua bo bi atentia ene nipa ntimi nwane ngo aso dem kan sister mi subrebre uje di nkwasa fa sofu achi jomochi me ma 1 Corinthians was me wono ma nyina wo kwai tie na so ni nyina na yema me Paul tu etu ni pafo se me wono ma nyina wo kwai sister na so ni nyina na ye kwasin ka so betu abobi o na dan keke obi ya sinti obokro no me se Ghana hawa na so omokro no 8.3 dan keke babi odi tibeto obi si da wanam da no wi he watwene ho da won kwaje oso hine ne tese de gold ompe and a seven produce a mobile phone this year no dance and mobile phone wajimi sister bra ajuba tin TV about ho keke just a branch bon director krono ai ti se awa krono for back ya wi akwase da ne akoyin kwase aforebo erade wacho waso de boye ni aforebo ya dey ye na chiwade tie de waka so for me my quotation kenke 1 Corinthians 6:12 no tie de waka was me wono ma nyina wo kwai akiso fo nkwa na gugana ha ne nkramofuo na ha se kora ka cho setena masala chi na jimi dabi wa ka cho se fo bire on show sa kutu kora ka cho se fo bire ente sada kora ka cho se ya abortion think malami so say a great man of God malami so say nyame asem a great power o ti fo nyame so man ba Ghana kanya ko pa adwene wa tini pa fo sa Ghana fo amfa because we be free bantia mo say nyame so mo bia evangelist
ha me mpichi o TV so na radio so a no obisa say omko asore ben say chimi keka no say no kwa so de ankobebo say ye Roman idia o omo support no kan ye na asore say kwasi awia ya wa sore sofo anka o ya da no wa me wa sore sofo nti malam yi so say so fi church of Christ no anka no so no so sakane abem Samaga efi Pentecost no aka no so mu ya hwehwanimu hypocrite Christian Matthew chapter 7 chapter 15 verse 7 tie Matthew 15:7 was in edise Isaiah Ghana for him come say o man sole me Ghana for do mo no na twomfo sole am say mo ya live worship on radio so mo amopon mo na mo didi mo ho o tuntonum to kwa chese ho konkodi a kire tie kane abem Everybody on kwasafo ya adwuma no mu bibia nya papa 98.3 FM everywhere sen kane abem sen de wapa sorry kwa koto aso Everybody ni be sinkonya me makota shekenkan 1 Corinthians 6:12 no was mo no manyina wo kwai tie enye ni nyina na ye hwa onipadua oba onufu no wo ho kwan opa mama ma bia miamia na so enye ni nyina na beboa wa na so sanka ba ya sensible e so hunu se nya kwasia bia na mama na miamia nufu ade se ba mo ba ya mo be hunu nyansa ya be ho ade kemie onufu enye yogurt aben ya ye ne pope opia mi onufu kane abem ka wasi ya dia so for me na mdimi nufu ya na mdimi ho me na mdimi to sa the Ghana force yana on the right mbo kobo nsamjem on the right for no Romans chapter 6 verse 9 to 7 say Christ so mo de awose tie ya ni wiasefo na share dai da yanta de share dai dem ya wari ya share dai dem ya chuma ya share dai dem ya bibia share dai adi dem enti nyotso nyame woni kohwini nsa kasa kisosom ni nyina yepe wo kasa so ni nyina na ya sore kasa so fo nyina na ya sofo enti so he chemiye wodi ansa tira Leviticus 20 hwe Bible go 13 was obema bia wono obema da obana no wo benu aye chiwade moto na 120 dia se wa mompa ye na se saye ni ya to no Ghana mpanifo agituma oto nyina be yira wa mu na unsu obi ba che wadi tuma to kura beda wa ya ase ye bebo mpa ye kontem be ja o ma no bishop guha no kwase asem we nyina akoso mo so ye nyame adwuma se na nyame adwuma te wo nyame adwuma se na te Send nyame adwuma te Jeremiah sorry e dey Jeremiah chapter 5 verse 25 kenkan Bible Jeremiah 5:25 verse 25 say the waka was me huna bonefo e wo memem akotufo nkwa na twa Ghana ha Silver 98.3 I like this station Silver 98.3 it do Sunday anyumre sesa na ba biehu kane abem ya pankwaja ya dai ma ye kra wo me pankwaja ya dai ma me kra me ma quotation kenkan Jeremiah 5:25 tie the Bible ne was mamumu yo was Ghana for dey amumu yo bema fa even your schools Pentecost SS na teacher ni kwase didi nkola wo school mission school no mo dia duru ho se dia to pakoso wo SS pa ni training college no won we be po be we school aba be office so ye CEO or ye dey MC atwede ni tim nyina to pato ye wu abem so for famiko ayo according to Lamentation chapter 4 verse 2 yankohwe Lamentation yankohwe se de ye nyame pa 4 se de ye verse number 2 o say Zion ma kombo kakwasia bia ni obetu nya Kristo ni ba bia na amapa carry no 98.3 FM sister utie me kwanda ni afa so awale ye ya wusu mua sana ba ma na fa sa woni ma fa sa ware okwa yia na munya ne dae ano flow so wonyam o hwa wo mpese obewo ha ma me fa ne sa na me ne ho ade se again no ye nice ti ma ware bebira mo tell say friend afasa e ready to for say unchi oba na fa no ko ne ja nchen that is Deuteronomy na koko tue ne ja ti ade manager na se ne ja jiju ma ade wonya oyere oba kwa ba na fa so kwa wade na se bisa trim yete ya kwa heaven aka say heaven hani mo zizongo heaven ya hani akra thank you ya hani bedroom ke ya twam kwa abem aka say kwasafo na kwa heaven Revelation 22:15 gente Revelation 22 ya wa mo kwa heaven ya man 1 Corinthians 7 verse 9 Revelation 22 no 15 was in a corona Bible na ne kenga no was a corona ti na wasam ya church of Christ ni na timu wasam
Transam ye dipani. Ye die se have ho dipa wa sori wo ho. Who you have for Revelation what read? Or say in heaven there is no church. Revelation 22 no. Mema 22:15. 22:15 say. Na ekro na chiri. What say heaven gate na chi? Heaven now so pe bi akono. Na akraman. Heaven now so pe bi akono. Ho na akraman. Ahwa na hefa. Akraman. Na akraman so ko heaven. Ay, nipa akraman nya nipa wona mani akraman. Ay symbolic. Na che say nipa akraman. Na oya be hu nipa akraman. Omusu na yen akraman su. Na che say akraman ni yere. Dabi. Ba wonyo ba bia ne da. Abonten nyina. Ogro ne ho. Onimani guase. Akraman ni yere. Akraman ni manim guase. Ba wonyo ba ne da. Ba ku wan so nwale. Owo basa. You see? Ti wa be da ne akraman wo heaven. Unko bita. So pa ba wona Yesu abi heaven gate. Na ka se Kristo na adwenya wo hu. We ni boss be sen. Wa se kro na chi na hefa. Akraman. Sister wa wale. So wale. Ba unya de oniu. Unya de one ne da. Unya de odwam. Kane. Aben. Won worry you. Sister sit down and think. To some temperature na me wa. Hey, me kwai. Silver 98.3. Ba da ni pa kraman. Ana ko ko ware. Nso nyo ba ne da. Sacho. Wo bo konka nti Yesu anya odai. Wo fa se be bo konka. Christ wo fa se be to him. Me se woni kwa Christ fra wo fra se bra be fa ohinie. Sa. Wan kasa bra be do be ya dem be kinkan Bible keke. Me preach wo hai. You feel the character and charisma. That's my charisma. Me a preacher, we a carpenter ni. Akaw character. Melo. Ebia na me sukura mame. Me nyam sama me kan na me su mama nyam kwaje. So think. Fame say mame. Aben Romans 14:7. Hwe Bible no go ho. Wo se mu bia ntiase ma ne ho. Tie obia ntiase ha. Bless you. Wa yase nyawdia. Won ntiase ma ho. Anaka say wa yase nyawdia. Dabi. According to we are basamba ho 1 Corinthians chapter 7 verse 4. 1 Corinthians. Yankwa hwese wa yase nyawdia. 7:4. Yankwa hwese wa yase nyawdia. Wo se verse 4. Wo yiri onu ani padua su tumi. Ate de waka. Wo kwa so bi be wura utokro mu kura. Wo yire. Ade so ku. Uniwa oni padua su tumi. Enso na ma bebra ware. So koda ma be makwase ne da. Proverbs chapter 6 verse 32 kenkan. Proverbs. Wo se de ofa wo yire obi yire no. Oni ti. Okwasea. Totally. Me se bon sandem abana nu twan. Hey. Kale. Atena nu ba ya. Hey, Revelation wo wawie. Kronachi. Revelation 22:15 no. Tena sadam wodi mu asem. Na sabi nkwasea kwankyerɛ nkwa. Hey. Dan no Sofia pamprom na nantwie ti. Ya de nwura white ase ona nantwie ti da so. Nso ya kwankyerɛ. Sofo. Isa se Ghana sofo be preach ni church members no. Gina nkwanta na so. Tiwe. Dan no ba sofo ba ko akwankyerɛ de man. Ote de ade bi man no se kofa ko tangu so. Ai. Na fa ko che obi. Ano so aba. Tangu so. Sofo ba ko so shakwada so. Yewu. Oba be gina nanim a he dia na de oba he osofo me business nkoso oso okay ba wonsam for 5 million ba we too much ba wonsam o say na onu so wa say gina ho say tiniti hey na so gina ho tiniti hey mu be jimi ache o obi so dadoa mu be bodadoa sofo bodadoa kane aben ana sofo bom profrom sofo bom gbam osigbe mu be chimi ache woni oche mo kwa yaka ya mo de Kristo so mo ya no ma me na uda ni yam 7 man 9 months na woni ne ya dey yaka hwe so den na utinye kane aben ma ne ka se me che nipa bia foundation o ma me enti na ye wo a onso no wa frima eso ma me nso so Jeremiah say your foundation and on kwasa to panti uni o wo kwa no ne yaka ha bra na ka so mo ajimi na kwa have wo dabi aben uno aba panse keke kura na osisi mu kim wo pe heaven akomba kame aben wasi kro na chi na de was akraman papa no wo kura say one papa ndam te say wasi wo kura one ndam te say when ndam te say o tunya ta ma me ma na de akowum wasi wo say me pompa ya wo ba kire hwan na ka say nyame o tie nkwase am bible mi wi aba ha ba kire wo kame aben ya kro na chi o say kro na chi ya topic ni nyina na say Christopher ahomfadie e ma bone ye kwai mi gina mi ntumi ma adwaman yo dabi say me preacher ni petie me ni follow me mi kuta Christo ahempoma I'm a man of God. I'm not a fake. I'm not a man of church. A man of party. A man of food. A man of Jimmy. I'm not a man of Jimmy. I'm a man of God. Mi chinoma Christ.
te Awurade fa no so kasa kyerɛ nipa te wasi hu Kristo suo kane aben te nipa wana hwɛ me so me 1 Corinthians chapter 11 verse 1 kan Bible si metimu hwɛ me nsia me Paul said that no Paul gina Korinto no kasa o si Korinto fo nya hwɛ me nsia me sɛ ma hwɛ Kristo asia no kane aben mami kro na chi Revelation 22:15 no wasi na kro na chiri wasi heaven gate na chi ana akramai sofo beka ho adutufo sofo didim kwala nyamamofo wasi adutufo nyamamofo awudifo abosomsomfo wana patro no die nyina wo wa bu dia tro 1 Corinthians chapter number 6 verse 9 fagum 1 Corinthians fagum 6 muchimi waso dem wo ba ana se munim se ko jimi waso dem wona ba unim se wawie wo nyame ba meboa 1 John chapter 3 verse 9 ya nyame ma 1 John 3:9 ansa no aba 6:9 wasi yakopɔ fam baako ye wasi yankopɔ fam baako ye de bɔne nhia ene de bɔne nhia ene atopa nya den nhia o enyi loto wa kenya den nhia se motumi aya nyame bɔ Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday motumi afɔso ama loto na gini nyina afa so for se Monday ni Monday special loto no Tuesday bonanza and a Thursday fortune Wednesday fortune and a Thursday payment Friday last hour say imagine Saturday national Saturday and ya panimupa because kwame komajuma na de ba ne de Ghana fa hwa amajuma ni nyina dey aka loto loto ne die o ma bi so ma ni so loto ne die o mo so ma gina ti se be produce ama be si akwa twa loto ha mo ba abayiro kame aben abayere Bible ka se me onamia se de Awurade betena se Awurade da kase no fa me ko na me Nehemia 1:14 o to nyoma nyame o yabia o mawure asana do 17 feet Jezebel honhom na timumu hwe wani achi Isaiah 3:16 kenkan Isaiah 3:16 hwe wani achi wose mahanta fo na temu ruasefo atemu na Awurade akase Ghana fo ma sanse Zion mama Ghana fo ma ya hantan ya wedi ntema ya hantan wose ototo abakon wode pansi atoto wona nani achi adeda wona nani achi na wode wona senka wode chen ato wonan ma wona senka jeje we akokɔ ya de akokɔ fie kurase ba kroma ya mpɛ so bayira nti de ahoma ede so na den kane amen Awurade Nyankopɔn bra Moses mo ayi kan say we Moses mo kwa akon awu Awurade Nyankopɔn ka kyerɛ on say kwa mo koi so kwa wo koi hwe ye ma me pa because we be come Deuteronomy o kyerɛ me ma no so de so mo mfa fitie o moso o se kwa mo koi so mo kɔ na se mo ne Amalek fo kokko ntokwa na mutimi wo mo a mo mfa emma ne bi benya de emfuna emma no so mo mfa bi me yakoa na Israel for koye no omutimi ku Amalek fo no me kyerɛ the right sensible history in the Bible atsenya me na ase akyɛ enso jimi no so akyɛ mo yira ye so akyɛ nkuru asesam na akyɛ tena Yesu na ase 5 years oda so ne boyete wajimi say na ka se fra o osesam de man ba Exodus 21 me ba ho verse 6 me boa since coming enkoa homra what the mema ne ba mra wo mo ho sa what the mema ne bedu Israel asase so a amo mo me fra Israel for mrante because enkoa ne be fra Israel for mra mana Awurade Yakobɔ so to Israel for se mama nware ananafo temie pa enti se Moses what the mema ne ba shomo nso sa me pa to tie o hye wo mo nso wi anu abɛhye ma no nso yedi kan kɔhwɛ mema no ɔma hyɛ nso de a Awurade ka kyerɛ Moses sɛ sa wo de ɔmo fi Amalek na wanku ɔmo na wo de ɔmo ba ma ɔmo mɛdɔ ɔmo na ɛba bɛdɔ ma Israel fa ɛdɛ adie ɔmo na ɛba bɛyɛ nkurutu nnwuma no na mo wo de ɔmo ba Israel a hyɛ ɔmo de nso de Kinka Bible was Exodus 21:6 was enkoa homra was se wo de nkoa ne ba mmra nie na yenim ne atemu sama yeni atemufu a fato wadadim ase we ni asama fato omani na sa woto akoa se obema bi kwana so de akoa bi ba awoye Hebrewni a wonya Israelni a onsom ne mfiansia onsom Israelni no 6 years na fie to so nso no da to so 7 ofa ne nkodi kwa verse 6 no ene ni wura ne mfa ne mmra mfa ne mmra so dem wo na onfa mmra pono no wotia ne ya boso for de na
na apunya no ya sosuja no but ya ne so afode wa so dem no aya sosuja no na ne wura ne mfa fitiye dade na da jeni mu no mfiti na som Israel ni no koto akwa ne bae no onfa dade no onfa fiti akwa na so na onsom ne da akwa ne nya dai onsom ne da enti se ba ma bi na mi Israel na se ya fiti na som a oyakoa Israel ni ba bi kofa no kofie sa maame ba ma we na so be ware me na maame na hwe na so o so aso anu wa fra ne ba no o se we ya wo nananom ebra mo ne amare tete akon no we oyakoa oba ware na nya dai nyeye oya de hie enan koa no be ma oto jimi taba abade na som de asomade ahyem o se ya fari Sulemanu atana na Bukachi kala Bukachi Santiago Rompo to park no abade na som oba chimi fo so abane 1 2 3 4 yakwa hwe ma no so mra asa 316 kenkan o se ma han tafo na to Bebade akase dina David say rade asam ye dey me that say ahwede mu nsuo ane wo no what can say Proverbs chapter 30 verse 16 verse 50 years so can say me say nyade asam mfa bi nye dey Proverbs 30 verse 4 no verse 4 ne kenkan wo say when after kwaso wesan wo say when na kwaso akotie nyame asam no why na wafro when na dia asase no na sisi wo Yankopon asase ni nyina no sisi na se wonim na se wonim nyame na ni din de say ne body de say wo say sa nipa no din de say Yankopon asam nyina wo Yankopon asam onye kokko chama wana de oposo Yankopon asam enye kokko verse 6 enye sobolo enye askenke enye beje awe kotabu so enye kradokunu Yankopon asam enye kradokunu enye dadoa o se emfa bibi nka ne nsem emfa bibi nka nyame asam wanka wanim na nyame anya dai wanka wanim we hu so your trufo on say afro bi sobolo wura ye fro bi askenke sofo no anu na sofo duma uchimi no beto udin Tiemie me se odi uchimi beto din ansa ne afra bi ayinkuto uchimi beto din ya be fra bi so kala wala wura uchimi beto din awie so nyina beba awie so me se sofo beka die hu waka cha sofo ma me so on kan cha sori man se na kwankyira ba yesu so on ka die hu uchimi beto mu din kan aben me ma quotation kenkan yare ema no so de Isaiah 3:16 was a man for ni ba wa ba ni wasum 3 ye kurase ni ba Kristo sumu kurase ni ka chem se madi watem oni sa ho fede wo Kristo mu da ka Kristo ni ba de wo ko ba ni wasum amasoro se mo taka maso nyina adro scorpion to na yase ano adro crocodile to na chi abrantie su chimi wana wo hwe na su ya wo ko ware a abaya crocodile eda na se yase ye ne bobra wei nye nanka na obedi nanum nye nanka na abawo ye ka weche wa sosofu ni di watam na mo watam dabi o adensa cha semase ade mam de se ye bro to bro kosoma sei ha obi afa ma waka wa fe ne be gina ho yes say jai dabi asam si wasu kane aben me ma quotation yanka ma no de was a man antafo na tem FM na awurade akase tie esanse mo de ma ne ba fa chain 29 enti Israel mu hu oba chain da na ase ya frɛ ne sɛ abawa ene de na akwai so for ma metu puppet so na sing na wo sisi Jezebel life so for on say mama nkoma asem no so kenka kolonto na mempo 1 Corinthians Jesus Christ 7 no 6 12 wo dem no wo kai Jude 9 so for ma me Jude 9 na me mani party nyam soma se sister nyame onim kramoni o onim nyane beneba temie Jude na o se kire for trofo wo kan se me kire nyame ba ana wan kan 1 John chapter 3 verse 9 1 John 3:9 o se yakopɔ fam ba ko se nyame ma ye Roman fo ani bɔne nhia nyame ma Church of Christ wo so obi yakopɔ awo no SFO dabi Roman fo Pentecost fo entisa enkamo fo Malam inspector enumem IGP dabi are you president anya sanity o me patch evangelist me patch Roman father bishop nyame ba no 1 John 3:9 ye we say obi yakopɔ awo no obi ye nyame ba no onya bɔne o sivi opema o check o sobo o ye kromfo odi oba asa no fa na djuma me patch temi obane na sum tere me patch dabi o sivi dabi o wo ye tromo was efise na batini mu the Holy Spirit tinimu ontumi nya bɔne ontumi shaking say onyakopɔ na awo no ontumi shetromo da yem na nyakopɔ ma ontumi shaking say da ɛno bonsama da die wase yei na me ahunu die nyakopɔ ma ne bonsama ma between Satan ma the sons of God and the sons of the devil. Thank you so one kasa bisa ho we nyame ba concern it say verse 12 no was enye sekeya enya se Kenya ofura boni forum kum ni nua no Jesus Christ na de ti okum no
if it's on when him say nyuma ye bone o first born way oba bia wotie me ba ma bia wotie me me wie o first born way dey wusi ha wonyim pieces akala no way 8.3 wa wo 3 me no ni problem me ma wo 6 me gina ma wo 6 next week rebeto bedi Sunday me to bedi Sunday we ha me something senti sure say me first born ye fa no princess oh no me nya abortion da masa ken kumba kompe urate tomen wo kum sen na wafo kra na ekumi kum kwala no owo na sanche na se ne yere nyema no say obeka so bompoa ye be sere no spacing timo kunyansafo na da ne akankwasiafo no kame abem na me baba me ka se me kire o hwa ye da me tufu me say preaching ye preaching wo ha no nya azie preaching nya church ka preaching boa me sponsor je obetumi bia fa boa bosumi asumi ntiaka ana ga na foti modern sa na me sam no nkoso enti me aro banka me nyufo ayi for you can say iPhone 14 no kama de you can say apaso 2 cedi bache moti wona 7 previous nya me sem kwaso if so say ya wa de say babua bosumi bia mbe sande even 1 million 2 million ni amfa kanyam sem ya kanyam sem a wo pia mpeso obesomu ma wudi anke begina abonkwase afode ankwase ansa so fom na me tenepa na me tie no utie me na yeden pa me na me ntumi nwa papa na bone fonte no mo nsatara I don't need anything from you. The only thing I need is say sponsor me. Be not for corner. Evangelist Degraft are there, and no. Wow. Me pacho ye bia homana tum betimi afre abaso Evangelist na mano 0244820441 0244820441 eno ene nama ubefre ede abaso 0244820441 mi we say eja Peter